Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngabada. Malibot dito yung Nemars Studio. At do'y manin na sumangbay ti programa nga na Paul 1. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakaibasan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag. Ti may sa apagayam tayo nga problema. Kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya do'y manin ni kasin nyo ngayong yung Ruiz. Nga umay manin mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay balakadan. The problem of the day, the Kikay ken Chanot nga gasawa manibod iti Isabela nga napauluan na apal unay akatugangan. Okay, di nga irugin mga kasin. Kaya syempre, alalis tumalamalpas no nasapsapat nga rugyan. Di pa nakaibasa ti problem of the day ni pagayam nga di kati agasawa ni Dakikay ken Chanot iti Isabela nga napauluan iti naapal unay aka tugangan. Sagudayan nga rod ti surat dagiti agasawa Dakikay ken ni Chanot. Dear Kasin, sa kabay man ngayon nag-iburay ti pakasaritaan mi nga agasawa kasinyong idanon mi man ti nabara akablao mi kada kayo nga agserserbi di Nemars Studio nang runa kada kayo nga timon ti programa nga kanayon nga mangliwliwa kada kami. Naawis tirik nami nga mangiburay ti pakasaritaan mi kasin gaputay ti agdama. At daan kami nga agasawa iti parikot nga kayat mi nga pabalakadan kada kayo. Nasurok makatawen paylaeng nga agasawa kami. Ngem addan iti mapaspasaran mi nga parikot nga rigat iti maysa nga agasawa kas kada kami. Gagangay laeng kunada ididamo ng kasinyong kumarkaro ako markaro ti parikot mi. Gapo iti nalaus unay nga apal ni nanang. Siyak tinagsurat kasinyong ngem si imatang ni Chanot nga asawa bayat ngayon isursurat dati nga pakasaritaan mi. Ngamin, saan lang ti asawa nga ni Chanot ti agparikot iti katugangan na nga iso ti inak ni nanang. Ket dua kami nga agkidkid daw iti tulong kada kayo nang runa kadigiti agkakalaing nga mangted iti balakad. No kasano nga naadaan kami iti parikot ken no apay nga ibagami nga naapal ni nanang kasto man ngayon nak isalaysay ti amin kasinyo. Oh, da kayo magkahim day tananang. Ay ket talaga nga imayak dito rinanta ka nga talaga. Taamok nga awan ti trabaho iti munisipyo ita anak ko. Nang ape ka din nanang, anya ka ditiran tayo. Ay kit saludsudek ka making ka. No among matlaang aramidin ti asawam. Anya nga raramidin ti asawak nanang. Anya ka di aya aramidin ni Chanot. Ay kit damagak ka ano among matlaang ti anya nanang. Nga mapan na ilaklako isursur na nga idamdamag kadagiti tattao iti lugar tayaw. No sino ti mayat agumatang iti baboy. Ha? Akit mo na nanang. Anya nga wan. Amom ka di nga agilaklako iti baboy ni Chanot nga asawam. Ay kit mo na nanang. Agasawa kami nga ron. Kit amok amin nga babaspasamak. Kit no aglaklako man iti baboy. Gapo tayo iso ti desisyon ni nga dwa. Kit talaga nga dakil di baboy yan. Mabalin nga ilakon. Ay kit sigurado wag man lang anak ko. Day talaka ditirinan tayo diti nanang. Ay kauwan ay amok pa'y. No anya nanang. Amok pa'y no amom dati nga aramidin na. Amangan mat no ilaklako na dati baboy mo. Nga awan ti ideyam. Nga di mo amaw.
Ay na ni nanang. Ape ngay bagayo nga baboy ko day jay ket halos iso na mo timang pakpakan dagi jay nga baboy. Wen angem saan ka di nga sakbe ka nga nagasawa ket talaga nga adda baboy mo iden nga tarpat pataraken mo. Angem idi nagasawa kan. Ison ati nagtaraken ti asawam. Ket agasawa kami nga rod nanang. Wen amog day ta anak ko. Angem halos sika amin ti gumatang. Sikat gimatang kadagiti buriyas. Aging nga di makkel nagan anak da. Sikat agatang kadagiti feeds nga ipakpakan niya. Ay na ni nanang. Anya ka di ayat ti problema nyo kinitsanot nanang taging gaita. Kasla sipsiputan nyo amin nagaraw na. Ay kit rumbeng nalaing kat anak ka nga raw. Anya ayat problema yung kinitsanot nanang. Ay kit ado ti problema king kuana anak kao. Talaga nga nadagsen tirik na king kuana. No jakman amot no apay nga iso ti inasawam kadagupan dagiti nagararum king ka. Ay nakit iso nga ron tinagpitikan ti pusok nanang. Iso nga ron ti kinayat ko ta isot inayat ko. Iso nga isot inasawa. Ay jak man amuking ka. Di adal ka anak ko. Iso nga ron nga mga opisina ka di munisipyo ita. Ang embas daawag ta adapay nagaram king ka nga inhinyeraw. Saan mo't nga isot ti inaklon mo? Kit saan nga ron isot ay ayatik nanang. Tani nga ron tsanot ti ay ayata. Ay wun angem ne halos si kanti magbibiyag king kuana. Api nga nasa uyo ti kasta nanang. Idintong agtaltalon mo ti asawak. Agtartarakan mo ti dingwan. Ay wun dayjay daga nga taltalunan na sikat ng gatang dayjay. Imbag pa ata maigatangan ti talunan na. Kat ni tatang mo din pa'y maigatangan. Ay nakat api igatangak ni tatang kat adamat bukod yung talon nga taltalunan ni tatang nanang. Hindi mo pa'y maigatangan ni tatang mo iti baboy nga tarak na. Taadamat ng taasawa mga mang tartarakan kadagita baboy mo. Kat wala tagasawa kami nanang. Ay. Basta. Ay. Madmadlaw ko anak ko. Sipod idi nagasawa ka. Puro latan ni tsanutan. Ni tsanot latan ti gatgatangam. Nanang, agasawa kami kini tsanot. No anyaman nga gatgatangin mi, kukwa mi nga duwa nga agasawa day jay. Uwan angem ado ti kwartam ijay. Tamang opisina ka garod. Dakdakkel ti sweldom. Ngayon isuna, manumulaki kitaan na. Ay nananang ayang. No day talatirin tayo dito yung nanang. Agawid kay laengan. Adakon, bakit? Adak di kusina lakay. Nakaluto ka din, di pangaldawan ta. Itay pa lang lakay, ururahin ka nga rod. Kumusta mo talon? Ay kita, ayos mo't dagiti mulak bakit? Nagaganda nga agbunga. Ket mabitlaengen, aggapitak to manen, may ilakok mo't manen, sakto agbumula manen. Ala, may kapalang rod dito itamangantan, ket ne sigurado nga nabandog ka. Ket agsubli ka man damdaman. Nasabat ko mo't ni nanang, ngagapo dito balay. Uwan. Gabgapo na dito eh. Angin kas lang kumuskusilap ite, nagsabat kami. May amla ta ni nanangan. Anya ka diti nagsaritaan nyo kininanang bakit? Bebe amla ta day jayan. Ay ket, naskin nga baga mo kanyak anya mo ti pagsarsaritaan nyo kininanang mo. Tasipod mo, idi nagasawa ta. Amok nga. Nadagsin direct na ninanang mo kanyak. Bye amlatan baka alakay kat bumakit ni nanangan. Anya ka di aya ti problema ni nanang mo kanyak. Aramidig mo ti amin nga kabailak bakit amok day talaka. Angim ape nga rod. Nga aging gayta kat didak pa'y maawat, didak pa'y maaklo nakas manugang da. Nimot la nanang ti kasjay. Saan mo na ni tatang? Sa bagay, ang
nakaroonay mo. Deta nga, tratar ni nanang mo kanyak. Diyak nga rod amo no kasano nga. Kasano ti aramidik tapno aklunen na ka ni nanang. Ti kamin pagarup na, kas lang gundawayan naggaputan na pintas si trabaho. Ay kat amumod nga saan ngagpaiso deta bakit? Uwin lakay amo. Taamok ba't nga araramidin ti amin na kabailang. Isungor nga sikat nagpitikan di pusok ta. Gabuta, nasaya at ti panagpuspusong, nasingpet ka, naanos kinagagat ka, kinamok ka na pud no ti panagayat mo kanya. Jak amo no ape nga di amo ni nanang mo dayta. Amo na dayta. Siguro nasakit la tinakam na ta. Saan nga day di kinayat na nga lalaki nga kararam kanyak ti nakatuluyak. No di kat sika. Ay, ape mo't ngamin nga siyak ti kinayat mo bakit? Deta ka man nun. Haan masaludsod ko lang. Taadamod na ti professional nga nag-araram ko yung kahay din to nga siyak. Manalon, sigo na manalon na kaon. Kataman tilangak. Manalo na manalon tilangak. Saan ka de? Kat apay nasisita ka di tilangalakay. Para kanyak. Kadagupan yung nga nag-araram kanyak. Sikati kagopwan. Sikati katairan. Kade. Uwan lakay. Agyamanak no kasta bakit? Alakit. No kasta tibang mangig ko akanahin kang ka. Ad nga gumagkagatak nga agtrabaho iti talon kuna agtarakin iti dingwen. Ang naragragsak ta kumamanan bakit? No, maaklunak tumutan ni nanang mo. Saan to nga kasyayan ti tratar na kanyak? Nasaan nanto na nga pagat-atapan nga gundawayang kalaan. Gaputa sikat ti adat natalgad nga trabaho na. Alakit dumting tulat ti panahon lakay nga maaklon na kanto ni nanang. Gagangay la siguro nga kasi ti marikrik na ta. Panagrik na kat saan mo to nga maitid ti pagragsakak? Kan saan mo to nga maipaayan ti agbaling nga pamilyata iti ni naranya nga masakbayan. Ngem awanin ti sapulat king kalakay. Ay, bagmutan na narana ka dito yung talon, Barauk. Da kayo gayam, tatang. Ay, wine. Ay, nadamag ko nga naggapu ka no dito yung dikalman, ninanang mau. Uwin tatang. Ay, kita gibagbagaman ti sakit tinakim na kanya ko na. Kasaya tatang. Wine, angem, kahit kung ay bagaking ka Barauk, kasarak nga umanamong kadagita nga aramidin ni nanang mo king ka. Agyamanak no kasta tatang. No ni nanang mo, saan nakapenga na aklo, nakas manugang na. Siyak. Idi pa'y laing Baraw, gabuta, makitak ti gagat mo, agtalon, agtara kayo ti dingwain, makitak ti kinagagat kinaanos mo. Uray no, bagbaga ni nanang mo, nga manalon ka laing. Amok nga nadaydayaw pa ita trabaho. Gaputa kasta nga ti trabaho mag. Agyamanak tatang. Ala, bebe amlatan ni nanang mo, pagpaspasin siya amlatan. Bumakit sa nga talagan. Kasi sa nga talaga, no, bumakit, tawi sa nga tao. Awantian yaman na tatang. Maawatak isuna. Naglalapsat di ti bulam. Talaga nga kaimaam tiag talon, Baraw. Uwin nga ron tatang. Akit, aglako akto into lawas nan. Akit nasayado kas na. Damag ko ket. Umad-ado nga umad-ado, dagay titarakin yung ading wine. Nagasatan mila ang agasawa, tatang. Alay, tuloy mo dahi na Baraw. Ulitek, tagpaspasin siya amlatan ni nanang maun. Tabarim na agpali tumatlaeng, titratar na king ka, Baraw. Uwin tatang, awanti yan yaman na. Ada ako
ako lakay. Ay, uy, nadag ditoy. Salas. Oh, anya day ta, bakit? Ingatangan ka itihan niya. Baro nga badom. Ken baro nga tsinelas mo. Ay, aping ingatangan nak di baro nga bado ka. Sadak ba't unay nga rumrumwar, bakit? Bakit napialang mo't anga da baro nga badom, tano, intam to makimisa into no Domingo, adamat sa bali nga, uno baro nga bado nga isibrom. Ores saan ko man, inayo mo lang ko mga gatang ka digiti pidson, wano dati abuno. Ay na, sa ores paminsan lang matakit. Agi si bro ka mat iti t-shirt, kanda ito, chinelas, katnay, abutan pa ita chinelas mo. Eh, kat saan na bali ko maabakat? Mabalin mat pa lang usaran dito smuggle ko. Ay na, butaw lang aro din. Mabalin pa lang usaran. Ano usang pelain kat mabalin mat nga gumatang ti sa bali, ti baro? Ay na, kat komportable akmat bagat, taore no butbut dito chinelas ko. Nabungbung mo dati kalyo tinapanggaw. Alakit din. Ala, isuot mo dito yan. Ibuilding tada ita chinelas yan. Ay da, ore saan kumambagay. Ta ore usarik ka mapalagtalon. Tada ita baraw, usarik lang tada ito balayan. Tapos saan nga alis to nga madadaan. Oh, nanang. Kumusta ka mo't anak ka? Okay lang, nanang. Naggapo ka siguro di ili itay. Nang? Wen. Ay, wen ata. Nagisi bro mo't iti t-shirt ti asawam. Anya? Ay, wen. Inusar itayin ni Chanot dati ginatang ko nga baro nga t-shirt na. Pati chinelas ka barbaraw. Ay, katuan ananang ta. Di namot kahit nga sukatan day di chinelas na nga mabutbuttawanan. Ay, kagagangay lang nga mabutawan at agtaltalon nga raw. Kanapay pinaskan nga igatangan pala ti baro nga bado na, baro nga chinelas na. Din to nga agtaltalon tumula ay. Anya ti kayo sa unanang. Ay, kita. Saan namot abagay ti agbado iti baro. Dalatamot di kataltalunan. Amangan mo nagpagpagatang king kakadagit agkakangina. Nakita ka, nginginain da dyan nga t-shirt. Pati dete chinelas na bungbang. Saan nga basta-basta siguro ti presyo na dayjay. At ninanang mat. Akit gagangi lang nga regalwak may gatahang mat ti asawak ta makitak nga ron nga. Nga anusan na digiti daan nga arwaten na. Ay, wan angem. Ay, anyalat ba ko na ti taon. Nga, sika nga babae, gatgatangam ta asawam. Agasawa kami nanang, awan ti dagas na no igatangak ti asawak. Wan angem de, gun dawayan nakata asawam. Di pelaan kat nga madmadlaw ko deta nga tiyanaw. Ay kita, Ermin ati ragsak na, idi inaklon mo. Idi sunti inasawam. Anya ti kayo asawin nanang. Ay katuwan nakajakpat king kan anak ka. O kitaam, gapo tadakkel ti maswel-swel Etan, mabalin nga agpagatang iti kumpurme akay kayat na. Ulitek nanang, saan nga nagpagatang ni Chanot iti anyaman. Kung sa nga ginatang ko nagijay, gapo kayat ko nga igatangan ti asawak. Ay, dimto pa'y maigatangan ni tatang mau. Anya? Katagpay sumay. Sibo di nagasawa kan. Puro day jay latang na Chanot ti gatgatangam. Di ka pa'y makaitid ti kwarta kada kameng. Idinto nga awang pe asawam ke mangmangtod kamot kada kami. Ay na, maawatan nyo kumananang, tagpatpatarimaan kami ng iti balay. Tikid di ibagam akit, deta, di na kaya ta asawam nga mangtod ka kada kami. Ni tatang mo, git apay ni tatang mo, anusan naman dagiti daan nga bado na, daan nga chinelas na. Ape nga di mo may gatangan. Ay naninanang mo. Api nga asla, langam ti kalkalpas nga nagsangit bakit? Awan, napulingan ak lang, nakay. Napulingan, wano, nagsangit ka. Lumlumtig tamatam bakit?
Saan ka makapaglibak kanyak? Amok no nagsangit ka uno saan? Ang kwa. Nagbuyak la tiya. At telenovela itay kita. Ay bagam kanyak tipod no. Bakit? No kasta ngagsangit ka, gapo kininanang mo. Ape ayan, anyaman tini nagsaritaan yon. Amok na naggapo ni nanang mo dito. Na nagsabat kami man, ang kakastaon man ti panang kusilap na kanya ko. Babaam na tatay tiyayin lakay. Ay sana mapalin bakit? Agasawatan. Rumbeng na laeng nga maamuak mo, no anya ti mapaspasamak king ka, no anya di ti mang paspasakit itiriknam, no anya ti mang paspasangit king ka. Uray naganak mo pa ya mismo, nasken nga ibagam kanyak. Tabaring matulungan ka. Kwa, amo mo tinanangin. Kaya anya din naramid na. Anya ka ditimbaga naman May papan ka di man kanya kon. Nagkita kami tayo Kastao na iti panang kusilap na kanyak. Aglalo di makita na nga suot ko dati baro nga bado nga intid mo kanyak. Kanda dati baro nga tsinelas. Day tanga ron. Katapon na nga si kakanti nagpagatang. Nga agpagpagatang ka kanyak. Agpagpagatang ka kano kanyak. Kadigiti arwatom. Saan mo? So nga sakit tinag. Ay saan ka ngagsangit bakit? Amo mo ti Diyos, amo tangad wa. Kasaan ngagpaiso day ta. When nga mapi nga saan nga maklon ni nanang. Gustunan bakit? Baba, awan mo tinasakit nga bakrang ko kaday ta nga raramidin ni nanang mo. Anusak ni nanang mo. Tabaring no. Mauman tumot lang kat makita ng tumot iti panangipatpatid kuking ka. Ni maapi nga nakabaybayag nga panawin. Naging ka ita. Di na pala makita. Gusto nga kinataom. Di kinapudnom kanya nga asawa. Nga saan nga pudno dagiti ipapabasol laging ka. Ay na, bakit babaamon? Bumakit ni nanangan. Kasta siguro ti epekto na no bumakitan. Ang nakarumit una yan. Api ka ito nga. Apalan na pa nga. Apalan na nga. Katangan ka. Gimatangak ti daga nga matalon. Katalunem. Agagatangak iti arwatem. Kurang na langin. Iparupad na kanyak. Ngay sudat ng papaadal kanyak. Yamuda mo nagpapabalay ta. Amlat na nga ruten. Bakit? Wala nga nasakit mo tiriknak. Ngay kaskastada ka nga asawa. Wala, babaamon. Makaman dito ito. Agarakop talata. Bakit? Babaamon. Anusan talata ni nanang mo. Anusak bakit? Di ka madanagan. Uminangin ko sa nordo mo. Sa amok na masaksakitan mo tinakin mo. Nasaan awan? Okay lang. Bakit? Saan nagpaiso na ita? Okay lang kung kunam. Angim ka sa nun numapunuan kanton. Jacket ka. Sundot yagbalin nga. No, karason nga pag agap-apat Saan to nga mapasamag tayta? Ayan nga lakit tinaya. Di ka madanagan bakit? No, kasi kinaanos ko ita. Agnanayon nga kastoytot kinaanos ko. Uray, kasanot ka bayag na nga maaklon na. Akas manugang ni nanang mo. Agan anos sa klata bakit? Ito nga ron tirigat na lakay. Nakaanos ka launa. Ikit makonkonsensya ako launa yin. Kapoy tararamidin ni nanang. Ay, babaamon Nasisita. Nasayaat ka kanya. Nasayaat ay ti maysa ken maysa. Saan ka di nga dahil tati napateg? Sapay kuma. Na maaklon nak to ni nanang maun. Siguro ka. Maaklon na tanton no adan to apukon na kadatan. Sa bagay. Apay di mo kadipe kayat. Angim. Aman mitkit din angim. Di ba nagsalitaan tayo di nga. Agden nata pala iti. Uri na surok makatawin. Duatawin ta. Agpabalay ta pala. Tati kayat ko. Dinto na adaanak tan. Adan to na ornos nga pagtaengan tayo. Ket nasurok makatawon tamo tang agdendenan.
Adamot ti urnong tan. Baka mabalintan nga, agarami di ti anak ta. Tapno maadaan ton ti apu ko, datatang kinanang mo. Baring no maaklundak to nakas manugang, nang runa kininanang mo. Kaya't mo ka din, nga maadaan tayo ti anak, tiyanot lakay. Ay kit imun Ket panagrik ket kabailantan nga biyagan ti agbalin nga anak ta no anak ta. Mano ka diti kayat mo nga agbalin nga anak, bakit? Sika aging ka nga kabailan ta. Ingket ko kumatalo. Talo. Ket mayat kabailan ta mo't siguro. Nang runa ket na agtintinulong tama iti amin na bana. Anya ngay, garamitan. Ha? Rugyantan. No kayat mo nga maaklonak ni nanang mo, nasken nga rod nga garamitan iti apu ko da. Nagpintas nito nga pasakal niya mo lang. Kita. Tapay. Saan ka di nga nagapu ko di talon? Kahit nabannog ka. Ay, nabannog ka kaya. Bakit? Mabannog nga agtalon nga agpaiso. Ngam tong galagawi dak, kat makita ti ipatpatag nga asawak. Maikat ti bannog ko adagos. Bolero ka nga talaga. Paisumay. Di ba? Katawa kan. Lalo ka nga puminpintas, no kasta nga. Saan ka nga agsangsangin? Nakaisum ka, o nagkakatawa ka bakit? Lalo nga ipatig ka, no kasta. So nga saan mo nga panunutan ni nanang mo, kaya teraramidin na kanya, tamaan usak mat. Agaramit takit din di apu ko da. Sika nga talaga. Nalaing ka nga talaga ko na. Kadapan. Saan mo ka di kayat? Sure kan, kayatan. Oreta latangatan nga malpas dati balay. Sakton-ton ba bakit? Saan ba't nga dagos-dagos nga numaaramid tangkit, ipultit maun, ipas ngay maun, siya mabulan to pa iti orayan ta. Malpas ton dati balay ta nga, ipapaaramid ta. Nga ta, bakit? Talik lang iti maysa ken maysa, ti kasapulan ta. Kenang runa, talik ta iti Diyos, nga di na tanto baybayan, kan ti agbalin tong anak ta. Kaya di nanto baybayan, nga agnanayon to nga. Di na maaklo ni nanang mo. Sa bagay. Kaya't kumkid din ti maadaan iti anak. Kaya't kunti maadaan iti pamilya. Isang ngarod-ngarog yan tan bakit? Away ka diti tagta. Agkak man di asawak. Akasla di ka mabanbandog lakay. Kaya na. Nakapamitlo ako. Nakaingar pa'y laeng. Ay kituan Kasaan ka di nga nabannog ka di talon? Ay kut. Apay gabuta nagtalo na. Diyak ka ba ilanan? Kat napapautak bakit no kanayo na nga agtrab-trabaho. Sa bagay. Aumot pa iti gundaway nga. Pinaay naglakay. Agpaminpatak nga rod. Sige. Ituloy mo. Agpaminpat ka bakit? Makipagpindautak pa. Nung napanog kan taon, jayak tumatan. Nga aglipas. Sige man naglakay. Kanayo na ka talaga nga parparag sa akin. Nagalistaon, bakit? Alisto ako lang, aglipas ka talaga. Nukasta, nakapamimpat kan. Wala kay. Ay, kahit mo ba sakit ni gurgurong ko. Sikan. Sigurado ka? Naingar pa, bakit? Sigurado ang lakay. Usto nandiyan naman namin pat. Sikamot din.
Tabarang no, makapamilya maag pa eh. Makapaggindan ta pa eh. Ay, ikaw na bakit? Ang si kamot yung datatasak ti rumabaw. Sige. Ah, eh, ya, Ay, ipatpatig ka unay bakit? Ay, ipatpatig kamit unay-unay lakay. Sapay ko ma. Taka na iti nga. Imulak nga bini. Ket, maaddan tanton iti anak. Maadaan ton ti apo ko ni nanang mo. Tapno no, maaklon nakto mata nakas manugang. Sapay ko malakay. Iso nga idaling mo tagbula. Ay, ket, kas ko na ni tatang mo, kaimaak nga talaga ti talon. Ket, kas lamon la pa nagtalon dahi ti bakit? Kita, agarado kita. Kasta, agarado Lagay. Inayadag nga aradwan. Kati talon bakit? Tapno naluklok nang tote pagimula aktibin Daytan. Nakaarado akon. Agmula akon bakit? Sige lakay. Sige. Lakay. Bakit? Ilalayang mo tagmula. Ilalayang mo tabarin nagtubon to. Kat agbunga. Bakit? Kaimaak talaga titalon mo. Ah! 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 Da kayo gayam nanang. Wan, imayak manang, anak ko. Kat kumustain ka, nang? Damag ko kat. Lano yu ti gumatang iti motor. Nga adda kurong-kurong na. Kuha nanang. Kasapulan kami ni Chano, dumakdakkel ti apit na. Ay, kat. Igatangam mad, kaputay baganakin ka nga kasapulan na. Wala nang. Kinimbaganakan niya, agpay sumot nga kasapulan na. Ay, tikid di bagam akad. Ginundawayan na, kaputan nakaawat ka iti bonus mo. Nang? Di mo pa yun maigatangan di tatang mo, iti ure ulnas kuma. Nang? Abi nga igatangak ni tatang kat adamat bukod na nga motor nga da kurong-kurong na. Wan angam daanan. Hindi takit di asawam, di kat gatangam. Nang, kakit di kitaan sigurado nga igatang na. Apay, impaigim mo ti kwartan. Katuan nanang, napanagsapulan iti gatangan na. Second hand mat lang kiti gatangan na nanang. Uray pa'y kita am siguraduam nga dadya presyo nga palanggatang na kat iso nga talaga ti presyo na. Anya ti kayo sa unanang? Kamangan mad no, kupitan na ka. Ay nananang, api nga kupitan na kumati asawak. Di ka nagpaisuan na, saan lang nga agapo kanyak, dahil kwarta nga igatang na iti motor na, kin kurong-kurong. Ha? Taadamat dahil naglakwan na kadagiti apit na, ngayon na yun na. Ay angin pangalan na kumangarot, ti imulan na diyan tatalon. Nangalan na kumangarot, ti talunan na, no saan nga sika. Kun ore di kita paglakwan yung ti dingwan. Sika amin di naggapan, dagita anak ko. Uwan ananang, nimot tsano tegtal-talon. Iso naman tegtartarakin ti dingwan. Iso nga, kaya may sananang, agasawa kami. Kaya anya ko mano, api ko mga kupitan na. Di kasla na malakop kupitan ti baginan. Akit di mo laan mo Bakakit no, pagbisyo na. Nang sipud pa'y idi, namam mo yun ti asawak. Kanayon kong ibaga kata kayon, nga awan ti bisyo ti asawak. Anya, makita kumot no daddo mamang, madamag kumot nga makainaom. Uminom man ti asawak nanang, gamsag paminsan laeng. Occasional lang na uminom isuna. Saan nga kasi daddo mga? Rinabi nga ginom iti arak. Akit amakan no agsugsugal. Ay nananang,
balay talon lang ti ayan ti asawak. Iso nga amok nga awan ti sabali nga bisyo na, amangan mo da babae na. Ay nananang, dakay pa nga mismo tinangibaga kanyak. No apay nga iso tinutupak kadagiti nagaram kanyak. E dinto nga, kasla langana ti saan nga agdigdigos kunam no gapot talon. Nga, di na pa'y mabaybayan na pa'y ti baginan. Kaya agpaiso umahit. Katwan, kasayo iba ka nga agbabae. Ay, kit di mo laam mo ah. Ay, kwartam dayta. Kwartam te igatang na. Iso nga, isakit ka laang. No talagang isakit nanang. Ti ko marumbing nga aramidin nyo. Kat aklunin nyo, nakas manugang yun, ni Chanot. Ay na. Ay, detakit din, di ibagam kanya. Ay, nadagsen pa ila tiriknak kaday dyan nga asawam. Iso nga, banbantayak amin nagaraw na. Tadyak kayat nga gundawayan na ka. Ay, da kami kinitatang mo, tinagrigriga, tapno no mapaadal da ka. Tapno no maadaan ka itinapintas ka trabaho. Sakat gundawayan lat sa bali nga tao. Nanang, awan ti manggundaway kanyak. Saan nakagundawayan ni Chanot? Makita yung man ti kinagagat na. Ay, wen aging kagagat Tapno no maala na amin ti kayat naking ka. Uni kayong nanang. Kaano nga maaklon nyo ti asawag? Nang, sabay ko maaklon yun ton ti asawag. Di yung mo nga pati siya agsaksakit tinagam kung kada kayo. Okay, apeng agsakit tinagam mo. Kaya isakit ka laang maggaputa anak ka. Naggapu ka kanyak. Siyak tinanginaw kang ka nang saklot kang ka. Siyak tinang sikog kang ka. Siyak tinangiyanak kang ka. Wala lang ang nakaroon na hindi tinga araramitin nyo. Alos apalan yun. Dagiti ititad ko iti asawak. Idinto nga pagrebengak mo dahil kas asawa. Ay, dahil tayo igatangam iti kurong-kurong na. Di pa maigatangan ni tatang mo. Ni tatang mo nga nagregrigat, tapdulaing mapaadal na ka. Ay, unay nanang, awan na pulos, di naramit ko nga madi ka na kayo. Unangam ta asawam, iso ti agar aramid iti dakas. Awan ti araramidin ti asawak nanang. Nasaysayat siguro no. Anya, nasaysayat no anya. No, madayo kami latan. Akit ka sa nungar dito yung patpadakder mo nga balay. Nga si ka tinaggasgastaos. Da kami nga gasawa tinaggastos na anak. Agim no, kasapulan nga ilaha kumin tapno mayadayo. Tapno makaadayo kami kada kayo. Tapno saan nyo nga dildillawin amin. Amin nga garaw ko. Amin nga garaw mi ti asawag. Dahita nga ta ati kaya ti asawam. Ti mayadayo kay ditoy. Pay abon ni nanang mo anak ko. Pagpaspasin siya ablatan. Ang nakaroon na ni nanang tatang. Apikit na kayo saan man nga kasi di trataryo kay ni Chanot. Wen, kaputaan mo. Nga saan na pudno. Dahil kita ipapabasol ni nanang mo. Tamay kasbay sa nga manalon. Ambok ba't ti sakripisyo ti asawam? Kaputi kinarigat ti panagtalon. Api nga nga di makita ni nanang day tatatang. Api nga da kayo gat makita yumot. Makita yumot. Tip kinapudno na. Api nga ni nanang. Api nga kasjela una. Hindi tratar na iti asawag. Iya ka mo anak kao. Ag-imon siguro ni nanang mo. Imon, weno apal. Apalan naman nga. Igatangag ti asawag. Apek ano nga si kasang kung igatangan. Ay, bayandak latan anak ka. Ay, itultuloy mo latat yung aramidin nyo nga kasawa. Ituloy mo latamat ti aramidin iti asawam nga ni Chanot. Angin ka sa nung ano datang amin madlagan ka dilawin ni nanang. Ay,
Anya, ti mabasbasamak king ka anak ka. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko, tatang. Anya. Na, niya. Adamot ka nag-aruyot. Adara, dito yan ti gurong mo anak ka. Ay, tulungan na kami. Itaray na kayo ti ospital anak ko. Ne, kalimutan mo tang anak ko. Tulungan na kami. Karuma, tulungan na kami. Agyaman nagtatang ta. Intarayo nga sigod ni Kikay di hospital. Matanaga na kiti nadamag ko. Wantian yaman na barog. Bagkit di Tako na ti doktor. Baglagid din na itaray ka dagos. Ket, no saan kuma? Ang mga naregreg kuman, tisikog ni asawam. Tisikog ni Kikay. Ay, huwag nga rod, tatang. Tang. Tulungan na kuma. Tulungan na kami kumanga. Na mapagbaliw tirik na ni nanang kanyak. Day tapay ti paka-stressan ni Kikay nga asawak. Ay, sa bagay, ustot ako naman ako. Na-stress ni Kikay. Iso nga natalimudaw, nagistayan nga naregreg ti sikog na. Agit, aramidik ti aming barok. Tang, tapno awan ti makunan ni nanang. Nabayag idin ngayon singasing ko kay ni Kikay. Nasag paminsan, mangted kami mat nagiti apit mi kada kayo. Ay saanin barok, agtaltalo nakmag. Angim, tapno awan makunkunan ni nanang. Nabayag idin nga panggap mi nga, mangted kami mat tirasyon nyo iti bagas, iti nateng, iti ay saanin barok. Damot iti mula may, damot talong kaw. Agtartara ka nagmatidingwain. Sabi mo ta problema iti bakan. Ay no kasapulan nyo nga patarimaan iti balayo tatang da. Ay kay saan? Bakit kilakay kami kininanang yo? Iduli nyo latan, urnungin nyo para iti agbalin tong apo ko me. Kuha tatang. Anya nga tanong. Ibagak tulatan. Kinikikay. Nga, iramanan da kay latan. No, adan tugatangin may. Ay, saanin nga naskin barok. Siyak ti mga ibagbagakin kan. Bay amlatan. Ay, maawatan tulatan ni nanang yaw. Ang bay anda kamulat ako mga mangtid lata tatang. Tapno awan ti masasaon ni nanang. Ay, kit makaambo kayo Angem, siyak ti mga ibagbagan, saan nyo nga naskin nga ramidin deta baraw. Tawan mo ti problema me, kininanang yaw. No makanlaeng, adaw. Diyak karod amon no anyat aramidig tatang. O kayak lang kung kunak kinikikay. Ngem ti kinagpaiswan na. Marigligatan akbat iti aramidin ni nanang. Ay wan maawatag deta baraw. Iso nga ron nga siyak akadayon ti dumaw-dawat iti dispenser kada kayaw. Nangrunaking ka. Tiyanot, baraw. Tamok nga nadagsen mo't paraking ka. Dita nga, padang trato ni nanang mo kang ka. Lakat bareng no agbali to ti amin. No, rumwarton ti apo ko may. Bareng atatang. Barbareng. Ay win kayam lakay. Abay basit man dati. Basit dati na grocery ita. Kwa. Saan ka di nga 3,000 DJ budget mo nga na pa na grocery? Wen, di kagudwa na. Indawas ko di balay. Asin to nga, sa dino nga balay? Di balay datatang kananang mo. Anya? Taapay. Kwa. Imbaga ka din ni nanang? Nga ikan ida? Ay, saan mo't bakit? Ang napanunot ko laeng.
Nga, baka danto man masaunan. Iso nga, ingatangak mo't idan ingatangak mo't ti abastudan. Kunat anya ti kunada. Ay saan ko makait nga awatin ni tatang mo, ang imrinabsot mo't ni nanang mo, dati iyaw awat ko. Anya? Lakay, api nga di mo imbaga kanya. Amangan ngamin no, di mo kayat kunat. Into naman minsan, no ada itid mo kadakwada, ibagam nga muna kanya. Pasensyakan bakit Diyak lang amin kahit nga ma-stress ka no. At daman aramidin ni nanang mo no, tayo pagana nga madiking ka. Mas dawak ta, amuna pa nga masikog kang ka. Kaslaawan mo tinagbaliwan na. Wen nga rot, ang imikar karikataklatan nga. Ngalipatin dahil nga aramid ni nanang. Tamangan no, mapiktaran natin pa nagsikog ko. Ay, ulitik bakit? Pasensya ka na. Noing katangak mo't dananang mo. Awan ti anyaman na lakay. Basta ito naman minsan, no, at akas tang aramidem, ipakamong kanya. Tanang tidak kumalatan, iti sa baling nga igatang mo para katakwada. Oh, api kas labing masit ti apit mo lakay. Kwa. Ay, pasensyakan bakit saan ko ngayon bagaking ka? Ti anya lakay. Ti kinagpaisuan na, ado day taapit ko. Ang inted ko kada tatangkan nanang mo dati daduma. Makamudan nga mangila ko. Anya? Ay babaamlatan bakit? Tapno awan ti masasaudan. Api anya ka dito magbagada. Ay, kwa. Gapo ka no tamasikog ka. Rumbing na laeng nga. Igaid ko tek trabaho ta. Iti mabiit nga panawin kat. Baka di ka ito makatrabahon. Bakit? Anya? Saan kayo baga ni nanang mo? Ngano kumakano? Ada na talgid nga trabaho, tinaasawam. Ure kumakano saan kang nagtrabaho. Kat na namaylat na tibiyag mo. Nga pati isuda, nga naganaking ka. Mairanod da. Pasensya kang bakit Ngam kahit ko lang amin nga ipanagnak kadakwada nga. Api nga timimbaga kanya. Gabutaan mo nga. Nga di mo kayat. Anya? Ajak kahit nga aramidim dayta. Baka umabuso ni nanang. Kahit ko lang mo't nga ipanagnaking kwa na nga. Mabalin mo't nga mairanod da. Iti anyaman nga. Pagbanbanugak. Unangam lakay. At nanto nga kasta ti aramidin ni nanangan. Kahit baka tagibasitin nanto di kitititid mo. Unay kan lakay kan. Imbagaking ka idino at dakasta nga aramidin. Ibagam kanyak. Pasensyakan bakit? Diyak lang amin kahit nga masasaon nanang mo akas jay. Ay nabaraog sa mo ko mga rumbeng. Sa mo ko may naramid day jay. Pasensyakan tatang. Diyak lang kahit nga masasaon ni nanang. Uray pa'y Ay kite. Addan to na tagibasitin na ka. Kuna na karon ka. Ananwan na karon di kita nagkaado nga natang. Kita ado mo tinating may. Isugar kay pasubli na kada kayo. Ay, detay, subli na. Isubli ka. Ay. Pasensya kayong tatang. Kahit kulaing mo't nga panagnakan ka ni nanang. Saan nga po no di bagbagana nga. Awanti pa kay ranudan yung kanyak. Ay nabaraw, saan mo nga tutupan, dagit nga ibagbagan nanang mo.
Di wala tawat may kat kanyak tatang nga. Agma ditirik na ka. Ay, amok na itabarok agim. Ibagbagaking kan. Kas katugangan malalaki. Sa mulatan nga tutupan ni nanangyaw. Bebean nyo latan. Uran niya di bagbagana. Di yung amin maarik. Di yung amin maawatan. Di marikrik ng tatang. Ha? Kasla pa nagrik na kat. Saan ko nga. Sa anak nga naikari ka ni. Kinikikay nga anak yo. Ay, saan nagpaiso na tabarok? Ang imday na di parparik na ni nanang. At ikaw nagidi. Kabailak nga anusan. Na okay lang. Maanusak ti kasta nga. Anang trato kanyak ni nanang. Ang saan mo tin katagitoy. Ha? Iso nga. Tatang. Makaamo kay latan nga digit aginak mas pagarigan ta. Abe parok. An gati panunutan. Amangan nagpaiso nga sa anak nga naikari para iti anak yo. Anya. Amangan no. Sa bali nga lalaki ti. Naikari para kinikikay. Ay, barok. Saan ka nga panunod iti kasta? Ang kasla awanin ti namnamak nga maaklundak kas manugang datang. Ay, saan nga siyak na aklon ka paraw. Nilananang yung ti saan. Iso nga ron tatay. Baka jak to ka bailanin. No, adun to pa iti. Parang tagibasit kanya tinanay. Ay, anya tiket mo sawain. Tiyanod, baraw. Nasasaya at siguro isubli ko ni Kikay kay ninanang na. Ay, baraw. Tila dagay bagbagam. Ay. Basol yun na ito, nanang. Basol yun. Anya ko matibasol ka, oh. Kikay. Saan mo ito nga nagawid ni Chalo ti Tirabi eh. Nagawid mo ito ni probinsya, nanang. Anya? Kasano ka, bibay? Hindi asikog ko. Basol yun, nanang. Basol yun. Ay, pagkasaktakin basol. Asino kumarot? Napunwanan aday tao. Uri ka sanot kinasayaan na. Uri ka sanot kinaalos ti may isang tao na lang at dalat na pagpatinggaan na. Iso nga gaputin arabitin nyo kinkwana saan na nga kinabailan. Iso nga kinaykayat nanti madayo. Kinaykayat nanti nang isublikan niyak ka na kayo. Basol yun, nanang. Basol. Ay, anak ka. Saan mo una anak ka? Kadata si Kong mo. Basol yun amin, nanang. Numali sa anak. Basol yun. Ay, saan anak ka? Ay, saan? Saan ka maalisan? Lakay. No di mo kaya natin agawid ijay lugar mi. Palubusan na klatan nga umayagyan diti lugar yo. Ay, ape nga nagbiyahe ka bakit deta sikog mo? Inanusa ko na. Dakbat nga rin maanusan nga awang ka iti sidong ko. Tiyanot lakay. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Babaamlatan ni nanang. Angin. Imbaga namit kanyak, nga alukuyan ka nga agsumlin, taagbalbalyo ka nun ni nanang, naamiris na ka nun tibidot na. Ay, pasidyakan bakit? Ngimjak pulos mamati ka dahit ang imbaga na. Ha? No kayat mo? Dito'y talatan. Kasanong oras ti trabaho? Agresign na ka ron. Ake, no ka. Kasapulan na kit agresign kan. Dito'y, uray no makitalo na klaeng. Awan ti mang tagibasit kanya. Sige. Ilakog tulatan dati
Ti daga nga taltalo na medyo lugar. Di balay. Gumatang tantulat sa bali nga talon dito eh. Kasano nga ron ni nanang mo. Sigurado nga sakit tinakam na. Ad danton nga dinakmaaklon no kasta nga. Panagrik na ka. Inya dayo ka kadakwada. No ni tatang maawatan na. Ni nanang, daka mo. Kuna naman nga agsubli ka kanon. Ay, jak mamati ba kahit? Sorry. Ngem jak pulos patsindeta nga sa una. Iso nga, agpili-pili ka. Dito'y talatag na edern. Bueno, agsubli kalatan iti lugar yo. Ngem di nakto namnamain nga agsubli jay. Lakay, aping amin. Agasawa ta, rumbing nalaing agkuyog ta. Nakasagana ka nga. Mangisakripisyo ti trabaho nga napintas iti munisipyo yaw. Siyempre, uri sa din papanam, sumuro taking ka, asawa ka nga ron. Kasanon no, pagawidin da ka ni nanang mo. Saan agad asawa ka nga ron? Pasensya ka mo't tinabakit. No nagtalawak, nga jak impakadaking ka, kat siyempre nagtalaw ka nga ron, alamat nga agpakada ka. Ay, kikusawan na ti. Saan kun nga kinabailan ti, marikrik na. Maawatak lakay. Nagaanos ka kiti Bayag kiti nga panawin nga nagaanos ka. Iso nga maawatak. No, naaramid mo man ti, nagtalaw. Kat rumbeng nalaing no sa dino ti ayan mo. Sumurutak. Agyamanak bagat. Agyamanak. Iti agdama kasin yung ket sumapsapulak iti bayar deti lote wenno deti daga nga sigod nga taltalunen ni tiyanot nga asawa. Kasta unay ti sangit ni nanang idi tinawagak nga impakaamok nga agnaed kamin iti lugar da tiyanot. Ay kasano nga ron ti trabaho mi ti munisipyo anak ka. Ay nagano ti gumawgawawa nga maadaan iti trabaho iti gobyerno. Ang mga no di kanto makastragan iti kasya nga trabaho dita lugar da tiyanot. Sana balin nanang tinasisita. Agkadwa kami ti asawag. Tinasisita. Awan dun ti mang tagtagibas si ti asawag. Ay saan ton? Saan kun to nga ramitin detan anak ko? Agsubli kay la dito. Agsubli kay dito yung lugar tayo. Pag-aasim anak ko. Ay pag-aasim ko ma. Pasensya ka nanang inaramid ko ti amin. Tapno nung maalukoy ko ni tiyanot kagsubli kam ditangim. Uri kasanot pa lang ang alukoy ko. Saan nga mamati? Saan nga mamati nga anya? Nga nagbaliw kayo, nanang. Nga nagbalbaliw kayo. Saan man, ibagam king na promise. Cross my heart. Hope to die, anak ka. Ibagam kin ni tiyanot day ka. Iti panagawid ko iti lugar mi kasin yung nasdaaw dagiti gagayem kan kakabagyak iti panagresign ko iti trabaho iti munisipyo. Hasta unay mo ti sangit ko idin da agpakadaak kadagiti dadakkel ko. Alakit na sakit tinakim mi mo't anak ko. Maawatan na ka. Pagawanin na kumatatang. Ninanang mo, kasta unay ti anug-ugnay, di silid may. Inganto mo lang kasarita, manan. Talaga ka di, nga saan ngagbaliw ti panunot yo, kini tiyanot. Nasyak datang. Awan ti problema, ni tiyanot, napunuanin datang. Maawatak mo. Alakit pasulmet na talaga ni nanang yaw.
Awan niya nga rin ti maramidan tayo. Sapay ko maata may pas ngayon mo to ti apo ko may nga nasalunat. Kahit may pasyar yung tumid di tao. Ngun tata. Anatan nyo mo ti salunat yo. Sana bali tatang. Sa anak to agsarday nga mga aloko iti. Mga aloko iti rik na ni Chanot. Nabaring no. Kaya't nang tumid lang agsubli kami dito. Ito makapagditin na. Tulo asidig kami laka na kayo dada. Ay, asan mo panunutan datan anak ko? Ures sa din no ti ayan mo. Panunutin latang at dakam lata dito nga gururay kininanang yaw. Nagdagsen tirik na kasinyong ngay madayo ak kadagiti naganak kanyak nga nang padakkel ng paadal kanyak. Ngaman niya nga ron. Awon mo't ti maramidak, tasaan mo't ten nga agtaleg ti asawak nga nagbalbaliwen ti inak. Maawatak mo't ti asawak, no apay nga naramid na idi tinagtalaw, tanaatiw tay riknana, uri asin numot Uri asin numot nga tao nga kaaanusan. At dalat na pagpatinggaan dahil nga kinaanos na. Tilagid di pagyamanak. Kat naragsak kami iti asawak, iti lugar da. Kat iti agdama. Ilakla kumin dagiti nasken nga ila kumi. Tapno no di kasta mga barwanan kami dito lugar ti asawak. Kat ikarkararag ko kanayon nga nasaya at to ti kasasaad mi ditoy ken ti agbalin nga anak mi. Ken ikarkararag ko met kasin yung nga iti may isang aldaw matignay to matirik na ti asawak ket makikapyan ton iti naganak kanyak nang ro na kininanang ninanang nga kanayon nga tumawag nga kanayon nga agsangsangit nga agkidkid daw iti pamakawan ko ken pamakawan ti asawa. Ay, nagrigat kasinyong ti kastoy nga kasasaad. Gaputa, urean niya ti mapaspasamak at dantulat ta pilyem kadakwada ti asawa wenno naganak. Ngimpatsek gaputa agasawa kami kini Chanot. Ket isu ti sinurot ko ta isu nga rod ti isu ti nagkariak wenno kaduak nga nagkari iti sangwanan ti Dios nga buklen minto ti pamilyami wenno bukod mi a pamilya nga itirigat ken namay itiragsak ken liday ninto laeng patay ti mamagsina kada kami. Wen kasinyong pudno nga napateg dagiti naganak ta isuda nga rod tinangted biag kanyak angem sa bali itanta addan asawa rumbeng nalaeng nga sangwek ti biag ko akaduak ti asawa takas ko na dagiti mangas kasaba no addan asawa ti maysa nga tao nalpasen ti rol ti naganak ken kuana. Kasta nga ro ti panpandagak kasinyong ngem kayat ko la kuma nga maurnos tumetlaeng ti pamilyami nang ro na ti nagbaitan ti naganak kanyak ninanang ken ti asawak angem no kasano nga mapasamak dayta man ti kiddawek nga pabalakadan kada kayo. Dahil ito nga ron, ti pakabuklan, ti pakasarita kasinyong. Kat sabi ko adda ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga din nga kinagbuya. Iragyaman akmet, ti anos ken laing mo nga nangurnos ken nangidrama. Dahil ito nga pakasaritaan mi iti asawa. More power to your program, and God bless everyone.